Obwa hatenganzi y'ihanga Robin Anabanja hamwe na Rosemary Seninde enchiko zibaberire enchiko omutawune ya Hoima abakuba kurugo mu nchiko n'abantu batari bamwe na bamwe batandikira hengendo okubuga n'abatezi b'Akaruuru omubyange bitari bamwe na bamwe abantu be Hoima kyemulaze nti mwagala Museveni yesonga lwaki muli wano kakati kyenjagala okubasaba Prime Minister Mulamba alese emirimu gy'eggwanga najja tutambulire wamu ayongere okubajjukiza nti NRM erina okubaawo omugomborra eyakyabigambire bashangira oburemeezi bw'enguuto mbi kandi aha nohenganzi Nabanja araganise kukwatanisa na Uthman Kadri Jr okureeba ngu enguuto zakorwa abarukozire bakurukora kadibe engali ati Usman wata akazinda alolayire Usman enkola yengude kadibe engali amulembe gwawo olazikola bolazikola kumwe Chitutali manza kasango enjura abatangire abatakayinyona mwe bali mukuyica neije kozere cheremere usanga ekintu kyawo n'indaktora mutawuno oku usanga sirine abatura bagambire Nabanja enakuyo batabona sente zo kubatungura ezemerukeza parish development model eki tujajikora abantu walakaro bati mtuwai kubanga mukujeka enwaro nilyo condition yeri kwa mcha kutorerano Akaruuru Dokisibo zarema kujura mutabanja okulembezi atakuja kugambira ensonga zanyu aba minister na prime minister kikumezo takubagondeza ki erundi aho waki bwire mu polipo yona tukiteka arubaju ntujja kugambira prime minister ensonga ezirinka hano Akaruuru ka Hoima nako kubaho rwakana rw'2014 by'okwezi kwa mwendo mwaka ogu kandi abantu batano nibo bahamibwe abarimo Uthman Kadri Mugisa owa NRM, Savannah Vincent Muhumuza Otine Kigombe, Patrick Musinguzi owa FDC, Moses Aguda owa NUP hamwe na Lennox Mugume Otine Kigombe. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto ahabwa Agacencwire.